Good morning, church. Fatalo fatu tato ekalesia pena masaniai. Li sunga whawhiangainga mawhalatua e mai se sunga i awa amwhalatua te akono. Ia mai se lasilasio le ekalesia ma le autalavo whawtai le neitai au fōu. Ia susi whiwhiria mo le neitai au vivi ia tuia o tau i le alii. Wala au atuia ilo na suafa ia o tau whailo atu i nuu ana mea na whai. Ia pepese o tau ia te ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau i ona wāwenga o malawa. Ia o tau mita ilo na suafa pa ia oli loto o e sa ili le alii. Oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. Sing to him, sing praises to him, tell of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Ioi, we worship you, You are the living God. You are the same God today, yesterday, and forever. Aman yau tapwa ingal ni tayo. Test 1, 2. You are the same, yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change, yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. You are the same, yesterday, today, forever. Nobody is like you. Singing you never change, yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. You are the living God. You are the same, yesterday, today, forever. Nobody is like you. Singing you never change, yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. You are the living God. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God. You are the holy God. You are the holy God. You are the awesome God. You are the awesome God. You are the living God.
sili sili ona paia o le matautia I vinga o le pule male mana o ia o le atua fai vavenga la e o ia I le mamalu lona no fuali e whawawau teu teu ia le ala sheia fio mai le tupu au Yehovah oh loa tua loa li loa ngasa o oiola upese ile au malepo lo saulo tonga lo manu malo ia no fotupu oe e whaavavau mi o tonu holo le suafa e whamaoni e au tupulanga o au a fionga e wha I papa le ai se isi atua uana o e lava Faiai umai le lima o le fili Lo a tau matau o te malosi O mai a tatou I foto a tuli I le tupu sili sili Yehovah loa tua loa li loa ngasa o oiola upese ile au malepo lo saulo tonga lo manu malo ia no fotupu oe e whaavavau Yehovah oe loa tua loa li loa ngasa o oiola upese ile au malepo lo saulo tonga lo manu malo ia no fotupu oe e whaavavau ia no fotupu oe e whaavavau
Tala mai le langi le mamalu o le tua o whaalia fo i le vani monimo ngā luenga o na ao. O lo tata watu e koe le tasi aso i le tasi aso. O lo whai lo fo i le poto i le tasi po i le tasi po. La tātou tutalo, let us pray. Creation has no choice but to worship you, O Lord. But you have created us with agency and the ability to choose. And this morning we are gathered here choosing to worship you. E le mawhai lava ina te te e ngā luenga o le fuafuanga, le avatu o la lātou whaatue i a te oe. Au le tangata aia e Fili. Na e whaia i mātou e yailo na free will e Fili ai pe tāpua i a te oe pele ai. O leo mai alo nu malau e kalesia i le nei tae ao, ma i mātou uma. O mātou Fili a vatu la mātou whaatue i a te oe. Le mawhai ona mātou whaia e au noa ma le whaatasi mai o lo nganga pa ia. Le mele a fio mai a nganga pa ia e papati soina o mātou tangata tāpua i tatu o tasi. Mātou te avatu e le taulanga e te tau ma ono mea malau o fio. I lo suafa Yesu. Amen. Ma tātou amata nei tāpua inga i le pese e was valu te te ina i tātou i le special choir. Se tato ino tato matua ina fafeta ino tato ari ole na maliu e whamama ina I tato umane ino tato leo Alleluia, Alleluia, Alleluia fafeta Tato atua Fafetaya Yesu olota Atofa'ala Etelena wa tato mangasana Uamunu ebesei Ula ai mga lola maita so nei umape asala mo alefa tu Alleluia Alleluia fafeta ilota to atua fafeta ya Fafetaya Yesu olota atofa'ala
whawheta ino tato atua whawheta ia Yesu whawheta ia Yesu ono tato whawalo Esau ilunga ile malo mamalu o etali tonu ino na alofa awa wafa tua tato fa ola mo esala mo wafa tua tu Kalisia nei tai au pe to e o saminga fono pa fa pe I fatalofa na tu inato tatu te pese le ngata le tatu kalisia pe na masini ai fiona te fono ma le lau talofa tu fo I o fina wenga I so ya o mo la tu fitua ma futanga tina isi o lava I tupulanga te vo tatu o lotu nei. Also like to extend a warm welcome to our friends who are joining us online. If the algorithm has served you our worship this morning, it's because you're searching for something. It's because you're looking for something. And I just hope that our time together today, here, either now or later on in the week, is generative for you, that you may find what you're looking for. Let us pray. Whaaftai lele ie, ono le neitai au mātango fie. Liangiangi maalie mai fo I o le matangi, mātou whaalongoina le tausani mai o manu I lungo o la au o te atu fo I le lava yaso na timu I aile nei tu o le stete ma le lolangi ai atu fo I o pula pula mai le la Io na tue manatu leo I mātou le lava yaso o mavae ma le nei fo I tai au mātango fie na mātou I loa ai leo o mātou winga wha le tangata e fe momo wai Stay me fia ai. A whano noa fo I lava watu ele lo mātou whano noa. Le ngata ia I mātou te to tasi o mātou mori mawina fo I nā winga o le tangata. Ia mātou whanau, ia mātou wō ma au mea mamai. Wō o lava I tangata whato a mātou wheloai. O mātou mori mawina ai le nei winga o le tangata. E alu I lunga, alu I lalo. Le nei lava mauti noa o ia I mātou. O lawo fio e tu mau. Mai lava I le vavau se I o I le whakavau. Fili Laloulu I le tangata, awa le winga lava le nā o le tangata. A o lawo fio e tu mau pea. O le mafuanga le nā mātou te lotu mai ai I lo whale tāpua I le aso sā ma le aso sā. Se I amata le iai o mātou vai aso. Le lava yaso ua tuana I atu sa whiangai I mātou ma le whemomo wai o tangata ma le lorangi e pe o na masani ai. O le mātou pai atu le tūpao lo la e le neitai au. O le whawhiwhile e mua o le vevesi tutonu I ai mātou te to dasi ma mātou tau atu I a te oe e ala I le nei sauninga. E to ai lo mātou vevesi. E malu ai le tai o mātou loto ma manatu.
e Fili Laloulu e fo i o mātou tangata i tutonu ia e mātou te totasi. Le mea lea e le titi ai ni upu i le whaaftai, ma le whaamanu, ma le whaaneatanga. Mātou o vatu i lawo fio i le nei tae ao le li ie. Se i e lofa ma ia e talia mai. E tele me mātou te ola whaaftai ai. E le ngata i le soifua ma le ola o lo maua e ta māma tina mātutua o le mātou o lotu ma le kalesia. E whape fo i le ola ma le talu talufou o mātou mori mawina i tupulanga talavou. Whai lele ma lātou pepe. Nā mātou te loa ai le tāua o le ola. Mai le ai lava se aunga o le ola. Se i vanga nā ua aunga mai a te oe. Tamu whaifo i mātou e whapele pele le ola o lo ia i mātou ma le lei loa. Nā o mātou tausi whaatupua ai le mea lofa o le ola mai a te oe. Na whaali manino mai ailo walo i Yesu Keriso. Ma o ina i mātou i me ala o na mātou sāpa vali ai. Whaaftai ono nei au lotu ma le nei e kālesia. Atia e tangata o atu motu ma tangata o lo mātou atu nuu. E whao ngā i mātou e whaima me utu vai mai ai. Lau o whai ngā ruenga mai mātou uma. Le ngata fo i le nā a ua maua le teknolosi fōu. Whai ona lotu ma mao mai ai tangata. O lo tutusa la mātou ngangana. Tutusa mātou wanga i whanua manga nuu. Ma lo fia maua fo i e lātou le upo le ola ma le tala le lei mai a te oe. O mātou whaafutai ai au wala ese o lo tu whaatasia le nei malai. O mātou lo lotu ma ia i lewa yaso ma lewa yaso. Se i o mātou sa ili ei manu mo mātou ainga e meise lo mātou atunu. Mātou whaafutai le li ie o le kalesia. Katoliko i le larulangi ao ao. O lo utu i ai le tolu piliona le awhai o Kerisiano. Wa taulia ai foi i mātou i le nei whata whaitauranga. O la mātou tatalo le li i e whaaua wina pēr le ngā ruenga nā whio mai ai lo walo o Yesu Keriso. Ia maua pēr fo i le aupa ia le malosi. E tutula i ai ma mori mau i le nā lofa o la o fio. Le na vatu e misionale i o mātou lau whanua. Se lau mo na tupu tausanga taluai. Le ua mātou au maia i nei na ua mātou o mai le nei atunu. Ma le mātou whanaunaunga lele i a whaawau pēr e le tupulanga ma le tupulanga. U mātou foi i mātou i le nei o langa. I atu lai mai whanau ma whanau o whanau. E talitonu ma whaatutua i lau fio. Le mātou tatalo lele i na i whaongaina ngā ruenga whatau waa le nei o lotu. Le nei e kalesia mai mātou uma. E utu ai le Fili Laloulu ma manuia o la o fio. E pe ona tawala mai lo walo o Yesu Keriso. Mātou whato ese atu ona o mātou sese ma aleu. Le tangata lava ie le ato toa e pe ona e sila fia. A o mātou i loa nei le tele ma le anonoa i o loa lofa. Na e whawina ai le tangata e whapeo na e whawina i mātou. Te le i whawina i mātou e peo ni maa. Mani la au. Manisi ngā ruenga o le fōwhanga. An e whawina i mātou i le aso muli o ngā ruenga a lau o fio. Ma e tuu i ai le manatu lea le saolotonga. E tuu i ai le pawa ma le malosi e fili ai e ia le melelei ma le meleanga. Mele na ua umai ona whaia le tangata i le aso ono whai mai lau saunoanga. Ua matua mānaia me uma. Ia o loa lofa lava le nā na i ua ia ina angasala le tangata. Pa ua i le tangata. Ua le toi fo ia tuai le tangata i le mafutanga mawhanawhana ma lau o fio. Na tutuli mai ai i mātou mai le whatoanga mātango fie le amatanga.
Le ala mātou te pano ai whapenei. O lo mātou te talo le li ie. Ia bealo mātou talitonu i la wafio ma le whaalatanga na e saunia i lo walo o Yesu Keriso. Ma mea to aile file mu ia i mātou. Ma mātou ngā lulue ai ma le whaitautau i ngā luenga e peone atofa ina mo i mātou. Ina wa mātou mauti noa e lese mea whaleao ngālo mātou tauti ngā mo la wafio. I whaonga ina fo ilo mātou wiai le neila lo langi i se temi pupu o fitu sifuru, valu sifuru, iwa sifuru tausanga. I whaonga ina lo mātou wiai le neila lo langi, mātou te moli mawina ai le nā lofa o la wafio. Le lofa lea na mātou langona ai au tu lei mai upu. A le li i lungo re sa tau lo utamai. I e wha mangalo atu ia i lato a wā ua lato le i loa le mea ua lato whaia. O le tatalo lea li i e wha peina fui no whaingo fio na mātou whaia. A wā na whaia e lau fio. E au fui na tau na mātou whaia ia i lato ua angaleanga mai, ua ita mai, mata mai, I le ngata I tā o le tino, ia o tā fo I upu, mā fo whau malengama. O mātou tatalo le li ie, whapeona e whamangaloina I mātou mā mātou wangasala. Ia whapena fo I o na tatao o na tele o na mātou whamangaloina atu I nisi. En meise I lātou o lo whai mātou mō lātou fili. Au leila se upu I o mātou mutu whauta ua lona e si la fia ma mai o mātou mana tunatunga. Ua e loa mātou te le fia I ti ngā. Ua e si la fia mātou te lilifa mātou mana onga I mea whaingo fie. O le aenga ngana ai mātou. Wha whaingo fie mea. Wha mama a venga. Le mele nā lo li lifa iai le lalolangi ma tangata uma e whapena fo I mātou. A o mātou I loe le leile me nā mo I mātou. La mātou whaitawina fo I upu mai au fionga na mātou I loa I leo le nei upu moni. E ta tau lava o na popua ngātia le atali I o tangata. A o mai ai mātou le li I ina I mawhai I mātou na whapaleni lo mātou nau I me whaingo fie. Mala mātou tali whaitau I lo wala au I ai mātou. I tu tonu o popo ngā ma mawhatianga o leo langa. Ni a maua pe mātou le nei file mue on e o ina wheto soa I mātou e ia tō whamanino e lua. A ia mātou wa ai pea. Le ata o le sa tauro, ma mātou mauti no ai, e tupu lo mātou manuia, pe a mātou muli tai I la o fio maupolo inga. Mena mātou te o mai ai le amatanga o le vaiaso, I le aso sa ma le aso sa, se I o mātou whaalongo atu lava a o e whetalai mai, ina ia manino ai la mātou sa vali le ne vaiaso wa amataina. O le mātou tatalo le li ie ina ia utu uma le file muo la o fio. Ia I mātou lo tāpua I tutonu o le nei malu. Ia meise fo I lātou lo tāpua I mamamai. If we have but one request this week, it is this, Lord. Give us the wisdom to balance our proclivities toward that which is easy. And your calling on our lives to be disciplined, to long suffering, and to be able to be in the face of danger without loss. Equip us with this ability to be still and know that you are God, so that we don't chase after our appetites, those things that come to us temporarily, gives us pleasure for a small period of time, and that which gives us eternal bliss.
Give us the wisdom that we can see how it is important to live a balanced life with our feet grounded and our gaze onto the skies and the heavens, so that we don't become too fixed on earthly things. And at the same time, we're not too heavenly minded that we are of no earthly significance. Would you give us the ability to balance the two extremes without loss, and allow us to live as you would have us live in these times? All we have to do is turn on our news feed and be present to this reality that the world is not getting any better because of fighting, because of mismanagement, because we have lost the fights to our temporal appetites. We have sold out the future for our youngsters and our future generation. We ask you forgiveness for that, and then we ask that you give us the boldness to stand tight, to stand up for the voice of the voiceless and those who do not have a place to live. May this service continue to equip us, to guide us, and give us a foretaste of what it's like to have your kingdom in this world as it is in heaven. I ask now that you bless each and every one of us. Ia o le nala mātou talotalonga tamā. Tuina atu I lumo o la ofio whaatasi ma te talo lilo a le tangata lava ia te tūtasi. I mea mātou te mamae a mai I lumo o le malaetele. A o e sila fia leli ie. O e sila fia te tawana I se tali ia mātou talo sanga nā. O mātou I loa foi. O le mea ona tau ana mātou whaia. O mātou tuina atu I lumo o la ofio I le neiteni. Se e ta lia mai. E tusa malo whatunua. Ia nāla mātou te talo e latu I le suafa o Yesu Kiriso le li'i mal whaola. Amen. La whaawau tātou sauninga I le pese o sauni e lau whepese. Awawina le tātou la fonga. Feel
Lafo tupe ia te oe pese ia se mea te matiwa ai. I pumoni o ta mau ainga I mātou ina ua whaamatiwa ina oe. O atili mai ia I mātou lea li ie. Ni tauranga pa ia ma malie ia te oe. Le ofo ina atu leo mātou loto manatu maola te totasi. E mori mawina aila o fiu. Te talo ia mātou whapeina o na whaia. Ilo swafa Yesu. Amen. Le fionga le toa la tato feita wina. Tusi fit filia o le marekol mta upu e valu. Upetos futasi a matai tato feitau e whapau mai fe upetos furuvalu. Our text this morning is the book of Mark chapter 8. We'll be reading responsively in Samoan verses 31 to 38 while you follow along in your bulletin. Mareko e valu fe upetos futasi I fe o petots furuvalu la tatou whaitau e pe ona masani ai. Ona amata ai lea e ia ona o atu I ate I latou. E te tau na ti ngā le atali I o le tangata I me tele. E la fo ina fo I o ia e toe ina ma le awastaulanga sili ma le autusi upu. E fasiotia fo I o ia. Ama vai aso e tolu I le toe tu mai. Oia whaare tino lapa le nā upu. Mataitai ane leo pe tewi a te ia. O wau a te ia. A o ia o whaliu ma sila silane I ona soo. Ma vao atu lea o ia I a peteru o whape atu. I na alu ia I o utua satanie. Wa e te le loto I mea le tua. A mea tangata. Wa aise fia whaasama le muina lo na ola. E mama wai a te ia. Le mau maulo na ola o na oau mantala lele. E whaasawina e ia.
Se afo I se mea e vatu e le tangata e tongi ola a ilo na ola. Wa ai se mai a te au. Ma uile nei tukanga muri kua mare ana sala. E ma fo ile atani o tamata ia te ia. E asa o ia whatasi mana a le pa ia le mamanu o lona tamā. Ia whakmangia le maile atua le tātou whaitau ma whaalongolongo I upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi ina. E ale tu lava. O le saro no lua le nei o le vaitau le nei o le leni. Le vaitau o lo mawhau mai tangata kirisiano I pupo ngā o lo tātou walii. Wa yaso o mawai na tātou mawhau ai whaasosonga o le lii. Ia le aso le nei tātou te mawhau ai. I le manatu lea na tā ua I a tātou tālo sanga. E mana o ale tangata I a whapelepele I lona ola. E pe o le mea le nā leola o te teo ai tātou. O ai ngā luenga. O tau ma Faiai, whaingofie mea. So tusi lalena tātou whaitau wina o whaiatu nei le lii I ona so. E te tau na ti ngā le mesia. E te tau na pōpua ngā tia le mesia. Whato au o I lona mamalu. E le inofo le lei le mele nā I le manatu o Peteru a nese isi so o ele I. Maua se teimi e whaisalatou tala. E na whaaleo e Peteru le naunau ta inga o le tangata, o le a. Musua e tingaina. Musua ne I leiloa. E whanana tātou maua le aso lau e tea, o whaiatu ia le ti Apollo I le lii. O oe o le alo o le atua. E mawhaina e whai maa ia liu a reto. O e te leiloa, se kai mo whaase furu aso e leiloa. Pe o le winga le nā o le melen tātou whetawina e manatu lava le tangata e le tatau o na wha ele elea I le tangata o le atua. It's one of those fundamental proclivities of being human. And what is that? Looking good and survival. No human in their right mind wants to look bad. We all want to look good. So when Jesus said, the Son of Man has to suffer, when Jesus said, I need to suffer, I need to be hung on the cross, I need to be embarrassed before I come to my glory. And Peter said, no, don't do that. Peter pulled Jesus aside and said, don't say that. That's not politically correct. If you purport to lead us, then don't speak negative things like that. Pe o mele lena tupu ile aso na le tātou whaitawina. Le mana o Peteru e palpala I lona liki. Ai lo lela vele li ilo mena na leina sauia. Whanau mea le li e alu ile. Le sātau. Ia no whaiatu rola I o le li. Peteru e te fia I mea tangata. O le manatu le nā o le orfa e lea o le Mesia. O le manatu o tangata. O le manatu le nā e manatu e le tangata pe ale whautua ina e le finangalo le tua. Mena na ua maua ia oe, ala te whaiatua ui e te taua o na popo ngā le Mesia. Peteru lea na whaile tau tinonga o oe o le alo le tua. Na whamaila I o le lii, o lunga o le nā upu moni o te atia e aila o kalesia. A le ua tau sātani nei e le lii e Peteru.
ese ia oe sa tani mai o utua. Wa o mea te manatu ia o mea tangata ele o mea le tua. So that's one distinction that you'll be able to pick up from our reading this morning. Whatever man wants, it goes counter to what God wants. And part of the Christology, part of being Christ is to be able to bring the two extremes together and not be at loss. Is to be able to be at peace when you have the man part of Christ pulling for looking good, pulling for survival, pulling for that which is easy. And God's call for you to be equipped, to be better, to have this proclivity towards the divine. Tomo maile manatu o le Fili Laloulu. Un famaila io o le li. Ai se fia muli mai I te au. Ia whawhiti e ia te ia, ma avelo na satau. Ai se fia muli mai I te au. Ai se fia whaile ngā luenga lea. Ai se fia avea ma kerisiano. Tau le whawhiti o ia e ia lawa. Ia maamolo na satau. A tātou tosini ni I ale mele o le whawhiti e oe o oe lawa. O na tātou I loa aila ia o le discipline ni o tangata. E se a wafo e te pena ia oe o na pepele la ia o le oe le na ia te oe. Whamailo le li, dinai lan men na. Amola sa tau. Whateta inga pe se tangata whaelele e latu se ngā ruenga e whamaile pule ia se furu tā lalo tutongi le. Ile tula ai fai le mea lea ma le mea lea. Iana e tangorola ia fai lea fai lava I le aso le masina. Utoea e fai mo I ini e te moe ala fai. A olo oe le temi wa master e oe I mea ia I le sefuru tala. E lua la mea e fai oe olo nofo I le sefuru le tula. Polo fai o le mea le fai mai le li. Whaafiti oe I te oe. Amolo sa tau. A Fili la oe te anu le whaafitinga oe. Ia ona e lolola I o le mea lea. Mwhai ne e muli le kiriso. Mwhai ne e muli se si mea. E sili atu. A whapea lava lo masani lea tasi lua toru sfuru ta lai. You've mastered that at 10 an hour. And you do it whistling, or you do it in your sleep, and you do it with this proclivity towards denying yourself and doing something other. Yeah, mwhaione fisilis fu lima ta lai ni tula. So when you deny yourself, the process of building the self up so it's intact and it's something that you're comfortable with, the process of that and denying that self is disciplining. That's why people that are better gets better and better and better. I've been in the ministry now for 30 years. And I've gotten my skilling, let's say, to the point where I'm able to go back and forth in English and Samoan. And now preaching with little notes. It wasn't always that way. But my point is you have the ability to do the same. You can find yourself and deny yourself, and then when you're at that self, you deny that. And in the process of denying yourself and carrying your cross, you become equipped to be followers of Christ. Wa whamaile li e le mawhai lava e seisi o doa na muri mai I te au. Si wangana o whaafiti o ia e ia lava. I maamolo na sātou. Ia a tātou mafo whau I le. Sawa linga o le.
whetalenga lale li i leo ua lua afe nei te usanga tangu na whetalai le li i le melea. Ia ona o foi la ia ina pick up e kalesia, ona sui foi la ia la tau o masani e ia le melea, o le ngalue, o le deny yourself. It became a self, o le mawhai ona whaafitia, o whingatā ona whaafitia o wa te le. Ai se a wafe lima se lauta usanga o muri tai e kalesia ma tangata whatutua kerisiano. Le nei lava manu lauti ma le tō whamanino. O le whaafiti o oe lava. Le mela wa tūlai mai o tao i tangata. Lima se lauta usanga taluaina tūlai mai ai le Protestant Reformation. Wo mai to e tilo e melea on famila ia so le situ e siaki tonu ase vai mele e tatou pe le tatau ana whaafite tatou o tatou le o iai. Nana tula i mai ai e kalesia ia pe o le kalesia tatou protestano. E pe e le o pongi sa i le tala le lei. E pei le o tātou ona o se upu a se whaiwhi au. Le ai e o tātou ona ua langa e le nganga pa ia. Ia le atua i o tātou tangata taitua tasi. Lima se lauta usanga taruai na whai ele Reformation le tupunga mai e tātou. Tangata e le masalo salo i le tua, tangata e fia malama i le tua. Tau maua mai ia le tō whamanino le atangata protestano. So, o whai atu nei le tai o le lotu. Amolo sa tauro, whai ngā luenga, ia na opongi sa iala i nei tangata. Le whawai le tele o temples iei Europa. Ane iei ale. Whai au lea, Martini Lutelo, whai mai. Sei a mailen mea nasi whai tau. Se sa ili po fese me whaafitia i tātou, o whele tātou te whaafitia. Ia ona i lola i o le pomoni lea. Lea i e le te tau ana alo pea lava le mea le nā, e te tau ana whaafiti i tātou lava, i o tātou fo i tupulanga. Ina ia vea ia fionga le tua ma me ola i tonu ia i tātou. I le mawhaion tātou muli le li. Se wangana o tātou whaafiti i tātou lau. Maamolo tātou satou. If you look at the people that are running your organizations, those are in their field, these people have a certain skilling that is from the Christic model. They're constantly trying new things. They're constantly trying to be better. Now it's often, when I was growing up, people were called millionaires. But now even the millionaires are checking up on the billionaires to see how they're working. This is from the Christ model. You have to deny yourself wherever you are now. In order for you to grow to the next level, you've got to deny yourself. If you're right-handed, try being left-handed. If you always take that route to church, take a different route. If you're constantly doing things a certain way and you're expecting different results, carrying your cross and denying yourself calls for you to do something different. Whamaileli'i a e whaafiti I a te oe maamolo sātou. Ona mawhai lea ona avea oe ma ona so. Wa aise whaasanga le muina lona ola. E mau le I a te ia. Au le wha mau lona ola ona oa. Maletala le lei. E whaasawina o ia. I upe masani ai. There is an anti-Christ spirit that's in the marketplace during our generation. We live in the 21st century United States, contemporary America, California, Southern California.
And it's being pushed by algorithm. This Antichrist has certain KPIs, key performance indicators. And what it is attention. Whatever you give your attention to on the social platforms, the algorithm will start feeding you stuff because you paid attention to. Those who are participating through our worship service, you will find this online. If you click like on this video, the algorithm will send you and start feeding you stuff that are in Samoan and in English, Christians, and stuff Polynesian. And that is the self now. That's something that just about everybody knows about. That we are being fed this line. And if Jesus were to be here and ask us to deny ourselves, he would ask us to deny this, to go beyond this, to live other than what we're used to. So we have to be mindful. Today's the second Sunday of Lent, and a lot of people are giving things up. And this will be a nice thing to give up. Do a media fast, where you're not so attached to your device, where you're not participating in worship virtually, because that's what you have now, that's the self. But denying yourself and carrying your cross and doing that which is different. And in the process, you become a follower of Christ. Ia, malmanatu muri. Maileli I ole ma ia te au ma upu. I luma o le lalolangi muli lua o te mafoi. Ia te oe malowingoa I luma o lo te ma. Afe maile sunga to ina ia asiata ana po I lo mato fale. Fisi leva mato te noa ma le sunga to ina. O folofa maile tato e kalesia. Fa mailan talai. O tele ni mea ua. O to I iai. Au le pomoni lava ese ia matangi. Ese ia tai. Wa mai o tō e le atua. I le tai na o tō lava ma whai ona whangota ai. Pe o lona manatu le nā. Whato ai loa le whaiwhi au le. Mua o le tātou whalesa. A pe o lona manatu. E le avea e le atua ni whalave lave I o lotu mai kalesia lato te lenga fatia ona sa. Ia o te o selu atu tato kalesia. O whai ngā luenga. Na langona alfa mawhanwhananga na po. O tala mai fo I sunga to ina ia lato fo I murmuru au foe. Murmuru ngā bebe Samoa. Ia malana upu le nā. Amu ia tātou. Tupu nei me ia tātou. Ia le atu mau le ola. Mau lunga pele au ina le masina. Whamai ale li I. Ele mawhai ono tō muri mai ia te au se vanga nā. O tō whawhiti o tō ia te o tō. Amolo sa tō. Ia o le mā o le mea. Matu ia tele. O se mea na tātou tutupu I wha tātou o la iti o se mea e alo mamao.
taulenga ina, le whaalu maina. Ia tala mai fo i le sunga i. To ina, me fo ina leo lo whai o. Ia e leo le mala i le fionga le tua, e ala na male Samoa o na ola i titila na si. E male Samoa o na ole eiso na lofa. E ma Samoa o na ola tilo mai tangata o mata o ai. Ia ai le tau le talamoni. E leo le leia mātou mea. Lo mātitiva i mātou. Leo lo tuturu le roof. E pei o mea nā whamaile li i e te tau ona whaavaia i runga ro tātou whaatuatuanga. O a whamaila le li i autou mamai a te au ma le tala le lei ma le amio tonu a le tua. O te maa fo i e tau o tō i luma o lo ta maa. Pole alawa le mea o lo tātou mamama mata mo muli ai. Ele tau tātou mama ai. A te tau ana lilifa pe tātou masa ili le tua ma lana amio tonu. Le ale mea lo tau mawhai le tua e whai o tātou tupulanga. Pay attention, po le ale mea le tupu na tātou lata la ia iai ma fiso soani e whalau tele le fina ngalo le li. Na i whai mo fia le tātou ngaluenga. Ia mautu ai fo i manu e le ngata i tātou tupulanga. Ia e whape fo i tupulanga whai mai. Ulwa yaso ua mawai. Na longo mai ia ile maliu o le tangata ingo ia Devon Hartman. Le tātou pa angale a leolo tātou nuti mea whatasi le solar panel. O no fo mo mafo fau le soifua ma le ola o le nata ngata. Ova ma le fitus furon tau sanga. Ona o iloa i le whapenafo i tātou. E le teimi e tō ai lo tātou manava. E le teimi e mou atu ai tātou ma le olanga le nei. A o tātou ngā luenga e mana tua pēa. E tu pe pela teve nia o le ngā luenga lea na saule li e whai. A huko tātou la ngona ma la tātou tautua ma tātou ngalue ile sa tauro ke riso. Ona amata lola i ona wha wau pe lava nei ngā luenga. Tutupu mai tupulanga le tātou o tunuu ma le kalesia. Mai whai tau le tusi lea. Ma mana tua i lātou le teimi na tātou whawhitia i tātou, ma amo i tātou le sātou. Mana tua i e tamaiti teimi na tātou, tinga aina fo i mapupua ngātia. I alo o alu pēr tātou, ma le tātou maru. So la tatalo i a whapeina o na tātou whaia le neva yaso. O tātou te fie i mea whaingo fie. Ai tātou fia le fina ngalo le tua. O tātou te mamama mata mumuli le wa ai tangata. Ai tātou mamane te o tātou le mori mawina le alofa o le tua. E ala ia Yesu Keriso. Tātou e tau le tala le lei. Tātou o lotu lesi o lotu. Ua tele i aini tala e whai. Ia le mele nā tauna amata i le tātou mōli mau. E leo se negative lao se isi ai tātou mōli mau lama mwhaasino i le tua malona whina ngalo. O ai atu le pālota o le whengai man tātou atu nuu i le neiva i aso whato ama vai atu. Nā o pese i o le atu i whai al pālota e peo nei e whātau sanga te ruai. Le vao le Demokrasi ma le Republican. O ma fo ina whiriwhiri a lātou sol whanua. Ia o te lei lopa o whea o iai se teimi e whaafiti e le tunu ule nei. Po whea se teimi e amo e le sa tauro. Ma mai e tangata o lo li lifa la lātou whaatufunganga i manatu o ke riso
manatu o tangata vai ma tangata matitiwa. Le to tele o le tunu ule nei, le iwa 5% o le tunu ule nei. Ele o tau fetuli fatasi o lato soifua ma le ola. Ima le meolo ia ele tasi pasene o le tunu. A tāwhu ilai tua wa o le taitai o le malo Amerika, o le taitai le nā o le lalolangi atua. O na tātou i loa ailes o se isi lava e nofo i Amerika. O le tasi pasene le nā o le lalolangi atua. So oe mau le no nofo i nei. Pā tātou o le tasi pasene le privilege. Iu iana pese i o napito i lalo i tātou o le tasi pasene. Ele so se isi lava e ola i Amerika o le mele nā nei ai. Mina lea leona o mai isi atu nu i nei. Lea leona la tātou porori i Mexico. Aisea, lea ngau i nei le i le tasi pasene. O le iwas furu pasene o le tunu. O le lalolangi au au. O lo fia maua se fsuasua. Palota uma tātou i le nei tausanga. O wane i le ese o tātou e le palota. Whai lau whitwhilinga. Nā ua tele ina manino mai so whanua. Tutuku. A te tau ana whesili o whea o iai. Le amo o sa tau e le tunu unei. Whea iai le whaafitiina le tangata o ia lawa. Ne e whaatufunga ina i tātou e whai ma tangata e muli muli a ke riso. Ia a whangata mai I upu. O mafofowina. E one ngalo ia I tātou le whatuatuanga na watu e misionale I o tātou matua a. Le whatuatuanga e le file mu. Mai ale li o tele isawe, mai le file mu a le pelu. Al mele nei o tātou I loa I le pelu o le li. File mu e o tātou nganga. The last point I wanted to make is this whole oxymoronic part of our gospel that calls us to deny ourselves and not have it such that it's self-hatred. Our faith calls for us to carry our cross, and yet it's not something heavy. It's something that we carry with pleasure. Be mindful of that. So that way, he's teaching like when you're asked to go a mile, you go 2 miles. When someone asks you for your coat, also give him your overcoat. Going above and beyond. When we deny ourselves so we can go above and beyond, we are equipped to be followers of Christ. Ia la whai ule tātou sauninga le pese o saunia la uwhi pese. Take up your cross. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Take up your cross, follow Him. Take up your cross
your soul. Have you forgotten what you need to do? Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Te atu whaftaile whionga te teiwhona. E maua pe ia laulaunga. Salopa wa sila fia o mai tātou, na umanuia tātou tālo sanga i insurance.
na laua afsosoni mai ia isi malosi sili atu nei lo tatou pe le wingal na o le melea ele tu la fo ina tatou ele tua tum salola mata ia tatou na wena neba yaso ia manuia tele ia asanga o to tatou mafutanga a tatou fai ule talo which you receive the benediction. Le usoe ia mawalo to malosi atou ta ape masala lau i le lorangi le neva yaso ni manuia o tou tau mawhainga ia alofangia o tou e tangata ese e ia te o tou fo i le file mua i Yesu Keriso le li whaola e ia te o tou fo i le lofa muti vale o le atua le tama e musuina fo i o tou e le nganga pa ia nei maso uma se ia o i le whakavau lava